हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम श्री कृष्णाष्टकम, जो आदि शंकराचार्य जी ने रचित किया था, उसके सारे स्टेंजा आज हम सीख लिए हैं और उसका मैं ये आज पूरा ऑडियो मीन्स बना रही हूँ। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागारम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलम् व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकनायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णताधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटम् नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम् समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभानम् निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्ध गोपिका मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवानिपायिनम् किशोरकान्तरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यदित्ययः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् इति श्रीमद् आदि शंकराचार्य कृतं श्रीकृष्णाष्टकं कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रश्च संपूर्णम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम